Ndata mwithukiisya niwizikana kila wakatano masasu mathikatu ndikamundani nthini wa kilungu wimi wikitumi nye nitawa Jarvis Kimoyo wanzioka na muthani wa umuthi nina mwimi mwithikisya ula ngwendo muthocha nthini wa studio zitu ambe atumi wa sito make na aima chau kana aimite chau muthani wa umuthi. Asante sana. Yes. Bwana Jarvis. Kwezi twani Samuel Musyoka wa Munao. Umo hapa ni wa Masinga. Pandu beta wakaiwa. Na nimenjite na kuima nguku. Nina wimi munene wa nguku. Na watu matundo kidogo. Kwa uyoziwe ni kuna wa kwezi ya nguku. Na mwenye wa mundi unonenda kuthuria imi yolu wa wimi wa nguku. Masandi. Tuyambelelia. Bwana Sam. Ni chao kila cha usukumeiye wamilie maondo ama withi wa nguku. Ni chao kila cha usukumeiye wamilie maondo ama withi wa nguku. Asante. Kindu chambe kila twazasya toya mbezi wa unduto no kwete ya mbesa nozukuma waithina chakele nozukuma wani kusisya kana kwiwa mambezi temaku aundu maendeze kilimo kiu nokona na usiona ku kavenja business wezu kwalika business nizo ya kuithia wa nguku nundu withia wa nguku twatata kusisya ni source of income inoze thia no kwatie kindu chaku cha mubuko ugethia bomelo minani bwo sawa na kukwata oli na ni jao maybe mundu atona kwambisia ata maondo ama withia wa nguku maybe bena mwithikisye pena mundu twilo lebandi no kutwa Facebook wa DNF FM wase witu na ito na no kwenda kwambililia wiyo wa withia wa nguku na na mbezo nini au can you start poultry farming utaka kwambililia maondo ama withia wa nguku ata. Asante sana Bwana Jarvis. Yes. Kila walite kwika kindu chambe oyenda kwambisia kila kitu unaitha kindu ononenga muimi thina ni kindu twita market na market nenda kwajua aimi market ithevo ya nguku na matumbi masyo kila kingi walite kusisya ni budget yaku kou tuzui twasya kasui kena mwei umwe twikata na silingi 280 so muimi no ambisya ona tukuku 50 kana tukukuthiana imwe na ngukuthiana imwe izino ngili 28 kum muimi na budget ya ngili 35 ni wambisya wimi yangu ku na walika ndini wa system insu gwiza thia no yakwatie kindu utona kumya pesa kwa elese mwithukisya maybe ndini wa ayambelelia ukito kwambelelia ukito thio soko ni wendo tho tusi maybe structures inomba sangu kwa ile kwithakita ata ile kwa kanomba yana ata fence ile kithaija ata sindu semo the matos ile kwiyumba nyata. Asante sana. Kwiyumba ni sia withia wa nguku no nginoka amba kwitha wina balengu kwikoko koma na twasya numba ya nguku wale to miaka east west ndeleta against the wind nundu nguku yenda kukunwa nzebe direct na numba zi ya nguku ndelete kwitha itaona kukunwa nesiwe yuma ikalika ndeni wa numba nguku kana siwe yithwa no kasisi ya muno ila nguku ikuza na kuumizini kuza kwacha kana mawiyo ila yakunwa nesiwe yu na ndo na ingi bado nundu akisebe wate da akita numba ya kukeze yangalikola kisebe chuma pauba ibantu benze belikela babo nundu na azize ngozi itembea kukunenda authie kunetwa kitimba ni nzebe nundu daire tokwa ko numba wale teta wona ka structure ka toyambisya 5 meter by 8 5 nundu na iki yangosi akuyana nundu nenda kuona muimi wa mbete ngukuyana nundu nenda atona kukwata mbesa wizazi ona mundu mwandike meo bandu bamwe mabina maingi to kuona imayo kama ambelio kwa sia Jarvis okewe yisa munago no emete nguku okewe munamde no emete nguku na isemba wa ya tuzito tho wa kana itho tuzina yo kai atho wangu kwa ete tuzito ake tuone tuikwa they know mana na chao na nita maume kwa lama kwa zangu makwata yangu ko na matono thiniki wata no kendo ke thia muimilo alika ndini wa wimi wa nguku na na kwata wasio. Asante. Kwe mawo kasuika amina kusiawa ona dola ditwa ya aro akienyenji nundu nyeni menjite na improved kienyenji na improved ila imaanisha ni improved productivity profitability na costability yao so wakasuika amina kumande ni wa kwale kwao penda waili kalite kanengetwe
imweta wa mareki ni utira kasuiku kwa kambio bicha 4 days 5 days na bengire ta wangu boro so kasuika amina kwikale kamina kusia kumokwale guo nikalete lakajito nengwanda wisile muthena wambe nikana ugethi akasuiku no koke ila kwetha na mawo ta yuma yo wa monza kwitha ke bruto ando yu mazembe matangu kuzio lakini sia kwandinata ando ingi ni mathikie ngukuzio sia kwasie sawa nondo sia wanengete ndawesu kwa ale tonenga ndawesu nikanosi nguku tukasika gukwa ila ingireta wa Newcastle na Newcastle ni waleta kunenga nguku yaku third week third week wale tonenga ndawesu za Newcastle na wiki ya wakiguni na uma the third week the fourth week unenga ndaweta wangu boro na nguboro ila iletela wanenge the past week na thini wa nenga na waisu na wende na kuinenga na leu na go nenga ngayata asante sana na go leu kasuika kama the nomwe kana chuma chambe yes kazui kaisa grams 13 na grams 13 wenda wangelete 5 kuma baya grams 13 na kasuiku ikanenga leusu ni walete ikanenga kiwu munobyo na ndanamba kulwa mwemi nguku 60% aliwa nguku ikiwu nguku wamepata kiwu ni yakwa kwa ule huo kiwu kicha nguku walete ukikete glucose ita wa chick start kazuika uwe kanini ikanenga na mwingi ita wa paraffin na paraffin izo nenga kasui ikanoge dhela kai kacho ina alma paidina asandi ni waweta yulua mawau waweta yulua onu tuzitwa ilo sanzwa na siendo sea mudemba tauso ni hata muimi otono manakana kasuika ne kasanze na kate kasanze maybe ni kailuka na kwambilia wewe wangu ku na ni usio mo wako dho watu zitu sanze na ni usio mo whether when you muimi ukisanzia ukana sena kwisa kusanza tusi asante sana ude sanzia no ngina wethe no uwe kwalija itozwi lakini ambao ikita kuwa rumanda suppliers ya seo no mande supplier museo na kewese ni kwendo teria muimi nikana munenge kasika terio kwa inondo azia ngukundele tokwa nde akosa ngukundele tokwa kwa muimi ni wale tosisi ya supplier museo ku mind mubuko wa muimi na mabina maingi no kona ondu tuende na kuwalisia no kuwalisia leo kaliza kusanza na patu ya wimi kweya yulua ni maji kitumi wimi wekitumi mwimi kwa tiki ndo ile keto nasongwa agribusiness na ndino agribusiness tuyange waja ondu mwimi otona kwa tiki kwa ita mabinda maingi woko kethia muno andu maitu mailembeta ito company nime okia ulikandeni wani ma inu ya wedia wanguko na maikia ulikandeni wani meno ya wedia wanguko ni kwethia mesa kana nguko siesa muno ni atoto no control kethia lewola yo ya kana productivity dena yamba ke kaya profit asante sana so ambize wedia wanguko ni wale toda una wambio manda the locally available lewu anguko uloto no nenga nguko siagu okethia zasi ombeti mubuko na we lewu ngwiza kwelese aimi unu wale tawuza bya wita wa zola zola amabuzi akuzesa kilo ikomisi ya lewu wanenga zola no kita mitabo kiguni winenga kilo thatatu kukelo ina ni watila cost ya azio asani mwithikisia nindi no kilungu cha bwe gitumi wa betamboni ja Athiani FM wasabito inaito twende na ukwea tu ati ndi no page tu Facebook lani Athiani FM wasabito inaito Athiani FM wasabito inaito na mwithikisia bado wika ndino wa Twitter ilani @Athiani FM na kwa ndino studio tinake Samuel Muzioka nao kabisa mwithikise vala twende na uneni ndi maondo ame ukunya withia wangu ku na nengo ku mwithikise ndi sia udhoza yani we kwati embesa vamitamboni za Athiani FM wasawito inaito unono naisaka na kwa hivi ndani zindi pa yekwe magetumbo nekwe manema mwithikise ndi ila yo kunenga vaita na wasisia sam pena nguku esida na wingi na kunike limwe sede tene mutumio wa FKF ona twa wa FKF ni kimwendo no na simbingi biwethia
ni sani wa ama na ino ne ligili ata ino ni na lechata ama na ino ne di ata ino ni na ata ama na ino ne mbu ata ino na wata wiki da si ata kanangu kusia kusio ndene si ale si abona ni si asanzwa na sine ndo na madina na sio ne se onega kila ukwenda exactly yes nguku nomba ya nguku lete da ina kigu na ile lete da ina liu na nguku sio ndiye lete zikwetio ya imuze lete zikigu ni ingigwetio ya na no monda ukasisi nguku sia kunundu pe trailer witha wikite so unaita na nguku bingi zikwetio ya ingi na zikwetio ngawa ya kigu na nguku ya kuyamba ni kwigwe na ile da konani nomba ya kuno ndaye na kona bantu kana bantu bala yosete kona nguku ziyenda kwikala bukonani maybe no we keta mwalimu ke dia we ne buya kuandika eno ziliona eno na sanza kana tutwe na moyo na tutwe na chumwa kimwe twene tugoje mwe mutamwithia wangu kono we thara kisene sa muthemba tosna usiyanga hata how do you keep the records no ngithoka keep record zero to me ai buku na uka ugethia muthuko myula waku andikite ni qualified nondo na bobe mbea zila zikuma bau so ukamonia computer ugezethia no kukive nesa ukaizia ambayo yatie tuzui tugero mina mwaka ai tugero mina mwai ugona na toto yato ngitugero mina ibinda ya nata na tulato nini tulato nitami turamine tamai kwitha nomba ya toto etuoka ndini wa binane ekwena gendo gyo climate change taedia mangu kune ma affect wane gendo gyo climate change na mu adapt ya na chota asante ko climate change kila to adapt ya nacho na gyo kila maini wa monza na iwabo ka gendo bira wa buruto ndo ke buruto geta wa ninzebe kana to zonplato yolokanga kuso kila to ika to nenga nguzi to vaccine nukaso atwinenga vitamin wize the nguko immune ya ni strong asante mwithikisia nindi no mitambo ya ADNFM wasa wito naito ndina wakilokecha wemi wegetumi twende na unene endi maundu me okunya withia wangu kutwise kana twinene ya maundu me okunya withia wangu kuona ni maji ikitumi mwemi ya kwati ekindo paano ngina masabu mati withide kaswika kunwa tho wakaswike na one day order waile kweye binadia nata ngina wekide kana ni wathi uthocia wailo ka binadia nata na wailo uthocia binadia nata na wailo tata mbezi cia nata ne market ila ibwa nata asante kwa mbeo likandeni wa program ya kuithia wanguku ila twita agri business muimi ni waleta da ese nguku yake ewite awakazwika one day ayeke ukolecha kana nika nama kana enda akateka mina mayumwe na wa mina kweka masabu yazuni woto na kweka utaona ku calculate profit ya gwelo kakwata ambao wenda ka mayumwe witawisi undu kaiza gram 15 kazwika mwe so you multiply one uyete da ina mbeza sianata ilazi ya kwithia tuzito lawosa na naize muimi yale takwambia muimi munini na tusuiria na yemwe na ambia na tusuiria na yemwe market ile bora tuzui kabinete mwai ta yuni na ndo inge mambuke ta lakini ndina tu ku ngendo thuthi ai miweze ya inge no twetha tu system nizo muno andu mamuika na andu ala maende na retire ambani nguko ya nama nguko ya nama ya mino vitamini 5 witha wisokoni na nguko zino metamana nana amba wenda ya olecha nyei na nusu ukuzida ya mbe ya olecha na nguko se improved ya mbe ya olecha ni miaka ile iteoteya so wena nguko ya na yemwe nenga nguko na indisi lecha ndino wa woyo wangu ko ni okaokedia ndino wa chocha kupengo ko imomboto na ingesie na kilo imwe na kilo ingi na kilo eja kichoro ya sinu sema the matozi na muimi ato na umanangata ndino su nikenda ka ode nikia before na gezo kwata wase wa ndino wa kudosia tuno kilage dia wa biu onu ga ogedia onando byo mundu ina wito na onde maisa ndumwe ku ga ogedia ndino wangu kuya ndino alikile tumbeni nguwila nenga layers mash oida ngugwezi matumbi ala alekisie ibinda yuta nengete kuka kwa kuma ke ulio kubo ka de nanu likela tumbeni na ndini wa uwidio wangu ku pe kuja na okuja mwimi aile kuja kasui ibinda jana atani kenda kamisi katweke mbesa kaswika bino bicha mwe yomwe ila imbesa nondo kaziwa wana zilingi yana imwe 20
na getha age vaccinated koko bicha 21 days mundu tha wa minye vaccine cionthe kazu ikuno otere mundu ngi ulo kwenda ulipoera na wikata na tuite kana mana atatu kuwitha wimbesa mundu zi profit ya wanite na wanite umyaliu omunini umyaliu 65 kwa kazu ikamwe ndini wa withio yo wangu kwa imi maito mangu to gona imi makawa imi sindu inge silikali ma support maybe pena when ta imi mangu ku mweza motono kule silikali kamwe kaneke nokete ni mo increase your production asante ni asie ndipoti NGO imwe nomba ni na NGO imwe ma Chakos na tunomba nite ikwetwa Vips Africa oile kwenda tendency aimi ndini wa withio no wa agribusiness weze they muimi nukukwata leu rodo yasia happy weather happy healthier ndini wa agribusiness whether ya mundu ena muhimu seo nuweta na mani weza matumbe na mundu ena udhui nundu nudeta matumbe na nudeta na kwa hutu pena organization hizo NGO ele kusupport ya nduma mwika kila kinoto nena ndika ndeni wa serikali tone nye mwene enda ku approach yo muyumbe witu nika naise kana ni ukule na wewe komoto na kwe kukule serikali mweke inyeta imi manguku nika ndazo kithia ni muongelanga the production kila kile tax zika the ndeni wale wanguku nunu liwa nguku nunu ongelekile muno na tax yo lo muno pio kubuka the yangu na ndawa muimi ya bantu balabasio asante na wakunekela nita tuende na uminia no niona ibinda yitende na usonga nita mistakes sio kuseka waniala me kwambililia wiyo wa withio wanguku na itona kwa fuidiwa kana mundu tona kwa mosika na iko hata vaita ndino wa wimi wanguku asante kino jambe ni kino tuleta management yondo manage ngukuzi yako kino jambe no theu leo balangozi goya balazinyo ya kibu sinduze rorambya kele kwa morena na when disinfect nombazi yanguku nono mawome danze beni manguku na ni waleta ku avoid ndeno wa management yaku ngukuzi yaku kudibasa nundu litondika ya chocha ngite na whether again na mawomu no kinokela kingi ni kusisia ngukuzi yaku kanenga nutritious things okay zaidi awe kala no unenga multivitamin kana kinu kwingi tweta poultry microbes kwa zaidi yangu ku immunity yakale sawa na ni itaba na alafu we monitor diseases kwa zaidi awe naka kukuka mage kitakaenda ikunza nundu kale data mawo nundu wo wangu kwe ya bebo witha ya kwatile inge ukaka isolate uka zaidi yangu kuzina wani andine wa maitha sangu kusia matumbe matona kongelanga production nata kana usaidi wa matumbe ndine wa kukusio ila walete kweka ni kunenga ngukule ya smash nundu nguko na isie wiminanga le unenzana gego uko yakune kulecha myakele leo tie asandi na tuisie nambe ndini wa withio wangu ku nituko na kwina utalo munino wa mwika mate mauyani na mate na mauya exactly na ndizi ni atoto no mathuthia make konya na undu wa withia wangu ku na nuko na ni possible wa mwika make konya pe mume kwa maybe maya makweka guyo sinde na mbesa anwe na nyini sinde sa mothe matoso ni andi bazitaje kwelo tono na ngano maito ma mwika konya withia wangu ku asante kuna si anuma mwika mbeza si ngukuni nundu nguku yenda mbizi nguku twenda space nene unurona ila yenda uyedia ng'ombe kana mbui na nguku yotunge ambesa sia kumitubi nundu nguku ino yaku mwai umwe numitewa kwa profit lakini mbui nomi we na yoko itunga zoko yitila mbesa kuna aza anuma mwika makalika ndeni wa wimini wa nguku with the anime kwa ikwati ya kendo na nundu liuno ndeni wa buno wangu kokuma bano mundu no ambisi ka kitchen garden ukeza no kubana tusukuma twake whether ya kwato liuo asandi ndeni wa kila kindu kina maosio no ngina kithe na some challenges
ne challenges ta se kuila mwimi wanguku waya mbele ile uwithio wanguku oto na isoko mana nasio kana moko mana na sinya ta ile manguku naze wimi wanguku wali agwebanga neza na uko kwebanga nata kwebanga ni gwezega ni wa monitor nguzia kunesa kino cha mbene monitoring yanguku nguku ndwaleta ikalata masaili utana somesisi ainge nondo no ide yabe mwe kwebanga nai alikwati inge 10 kwengwaze wale toko maimudhi na kwajoya mukawenja so wale tosisi yanguku zia kunesa pio wale zia nguku zia kunesa challenge kila kingi mundu wale tokwata imimbi ilato sta insecurity nundu wale yakuzobya nomba ina security nesa petu za mutu likawilo na tuitilanga nguku na tutonoka tweli na kama kalito tilanga nguku 15 kuwi challenge kingi muno kila kingi challenge kila kingi utona kukwata no mimbi ukaandivaizi uwo unai na waandivaizi uwo unai walite kuita nanda we nao kanenga na weletero wamina kuinengeletero tamuno muno wa vaccine nguku kaminenga vaccine yendo wamenenga banini kyondeze icho challenge no ngina ka skill na maondo ne ma maybe market pay challenge pay challenge no the market ni ukethe andu mazio zuma ikwenda atozui no izio kona tokutwa no weza ile baby na ingo ile market yesawa no idi wita asandi tuimirugira no tabi mu the case ya maybe ndeni wa nondo bindane twendinwa mitandao ya madukonia matono kwati aba matono kuona ba na sina sema the matoso maybe be mundu ine kulio ne kwendo mana ne kwenda kwambisa mundu ma withio wangu ko na indi trivia sito yako na ikedi wandu weli atu ni sivyo ndo me kwidu kesi asante sana bwana Jarvis nasi bala mundu wale takuongwatia ni kwisila FB na page ya FB Facebook ni ta Munyao Samuel na we ingine na bingu ye kwita Limac Pottery Limac Anielo IMAC Pottery izo ni name ya kutasiana siako na tena siako na ina igete liovo bena Magrina na Linus so ni manenge tandino wa famu isu ya kwa nikanawe zaidi ya bado ngeda ndevo wemi wangu kuna wende anu mali to mbedi la mama singa soko ita wa kaiwa ba mino bikakaiwa wakulia kwango sam ni wonwa na famu ya kwa yobo bakube kutembea na mawo kana umundu ukwenda bado no alike TikTok ukazisi ya Limac Pottery ni wambona bau na nditona kutethe sia ndeni wa wemi yangu ku ti lazima ngautea lakini no ngwelese undo tona kuidia wemi wangu ku utoma no akwa ndo maituma ukambani ni ando ituma ukambani kuku ni mali na mundu kwenda kuidia nguku kana kwenda kukwata mbesa aidia nguku ndo nguku ndika mu disappoint so ando ukambani no doidia asani mwedikisia nende no akilungu cha wemi wege tumia mbandano wa omundi no wende nita imindi ne meno mwedikisia yo konya indi wemi wangu kutwe na mwemi wangu kumwedikisia lo imete nguku na no otubi maondo maingi bi mwedikisia ko wene no mwatindi no mwakuta sumi mwedikisia ma Facebook na ndino TikTok ko na yakuli o mukule mwedikisia ne neo jona na bado ndini wa page ito ya Facebook ya AVN FM ni AVN FM iPhone wasa witu binaito AVN FM iPhone wasa witu binaito tukolia kuli mwidikisi anone kwenda ali ati yabundi no mutandao suito wa Facebook au songie kuli mwidikisi wa kulya no kusongia wa kulya no kusongia ba kengeda kecha wimwe mwidikisi twethiane wakatano nye nita Jarvis kemweyo wanzio katwende na kwema nima zikitumi nima enyo kukilya nima enyo kunenga ukwati